алейкум دوستان از دوشنبه اینک سفر داریم به باکو. For takeoff. The button for individual reading lights you may find above your seat. Thank you for your attention. Дамы и господа, в связи со взлетом самолета мы отключаем основное освещение. سلام دوستان از باکو و این اندک نوارها و یادداشت‌ها از باکو. دوستا تماشای خوشپای‌های سمو دوید و سلامت باشید. انا این نمود تلفن بوده هست، یعنی میبینید اینجا کارت مبلغ و میتوانید مثل قبلینه خب استفاده برید زنگ زنید. انا اینجا کافه و اپتیکی از کینوی بریلیانت و رکابده است. Çarp beni.
Албатта дар чунин қаҳвахона бар ивази 5 ё 6 манат шумо метавонед якчанд намуди хӯроки нисфирӯзӣ ба монанди ош ва шӯрбо, донар кабабу шӯрбо дархост карда бошед ва албатта аз гуфташон чой бо лимон аз ҳисоби ошхона.
толкайте. دوستان چون به باکو آمدید حتما از این نمود وقتی آمدید باید چون تمام شهر چون در کف می نماید اینجا از این طرف تا خودی بحر کاسپی.
Baku метрополитен дорад ва аҷоибаш он ки ҳар як истгоҳи он мусиқии худро доштааст ба нархи 1-2 манат метавонед онро давр гашта бошед. Рафтем ба метро. Инак дӯстон барои метро инаму карт ки 2 манат меистад. Баланси он мо 5 гузар гуфтем ва мо тахмин барои 3 сафар дар метро ё ва гузаштем ба тайёраҳо ва инҷо як аҷоибош ҳаст ки зонаи телефон ё худ зарядка ҳам доштааст. хеле аҷиб ва муфид аст. ана аз ин намудҳо боз як эҳсосоту эмоция энерҷӣ нав гирифта сафарҳоро идома медиҳем ва ҳама рои сафед дӯсто салом баъд бошедто.